Gasat Iti Biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasat Iti Biag. Alamat din friend, pautangan na kita. Ha? Masapul ko nga minti kwarta ita, gaputanas ken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mala. Sapay na iranangon kwarta kita. Kimatang matlang amin ti agas ni tatang. Kinalawans na kiti kapsat ko nga sa eskwela. Ay, parikot ko no asino ti pagutangak ita. Ah, ni Grace ngay. Amangan na da kwarta na. Ha? Mabainak maten iti Gayyem ta. At dapay lang amin ti jak na bayadan nga utang ko kan kwa na iti napan alawas. At dapay ti 2K a kwarta na kanya. Kasta ka di? Kat padasim lata Barang dapat ti maipautang na kan ka. Maawatan na kaday jay. Padasak akasarita inton bigat, friend. When a friend, pasensya ka na talaga. Naranaam nga on kurta kita. Nagswildo tayo magpaiso. Ngam timaya, bata gusto kurta. Ha? Masapol mo ti kwarta, kuna Marvy? One friend, at dapay lang utang ko kan ka. Ngam si kalaang mati amok am asit gak. Masapul ko at talaga ti kwarta ita. Nasken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mano ti masapol mo? Uray 3,000 laang, friend. O sige, pautangan ka. Naimbaglaangan, taada na bati iti sweldok iti na panalawas. Ay na, agyaman ako na Grace. At dapay tijak na bayadan kan ka. Ngam ni, nanayunan manen. Anya kalakit din ay ha. Aggagayem tayo. Awan ti sabali nga agtitinulong mo saan ada tayo. Agyaman nak at talaga, friend. Awan anyaman na kunakmanan. Itad ko inton madamdama ti bulbuludam ha. Ipa-check up mo ti inam inton bigat. Hello, apeng umawawag ka? Anya? Saludsudam na apay umawawag ak. Unay ka matan, Joey. Imawag ak tadamagan ka. No adda ka di pa iti planom amang tad iti sustento iti anak ta. Apay dumahot ka pa ilangan kanya. Anya? Agtrap-trabaho ka may. Sana ya? Anya? Kasta ti ibagam kanyak? Manumatin abulan. Tawon sapay kit din asaan ka anang nangtad iti sustento para iti anak ta. Sa ita, kasta pa ilang ti ibagam? Iso ti ibagak tamukmet nga adda trabaho. Wan, ada trabaho. Ngam umdas laang apang inaldaw mi. Ada sakit ni Miko ita. Amangan no ada maitad mo. Pasensya ka. Ngam awan maitid ko ken ka. Bye! Nag-uunag matan ti panagsinaay mo. Ada ka ti parikot mo. Ha? Ipagamit ano niya dayta. Ay, adapay lati ungot ko kini Joey. Inawagak ngamin idikalman. Imbagak nga ada sakit ni Miko. Kat amang ano ada maitid na. Ay, Diyos ko! Baribar amin asungbat na. Anya? Awan lang nga rudan ti maitultulong na no maipapan iti anak mi. Ngam kas jay pa iti panagsasaw na kanya. Anya matan na siya, Joey. Makapangariyat matan niya. Hay, naimbagla ang entosan kayo nagkasal. Ay, wan. Day tama tinakkel a pagyamanak kat. Gaputa saan kami ang nagkalaysa. At adapay ko maadakdakkel ti parikot ko ita. Kat, kumusta nga iti anak mo? Ninanang tinapan nang ipa-check up kan ko na. Parikot ko nga ron ti kwarta ita. Agkasapulan na talaga. Ay, sapay awan tinamnamaag iti dayjay alalaki. Talaga abuk-bukudak ti responsibilidad ti ama kan ina.
Ano sampay laeng ti saan nagtrabaho ita anak ko. Uwan nanang. Bantayam kan asikasuang pailaeng ti anak mo. Masapul na ka ita. Gaputad daket nga rod tirikrek na na. Uwan nanang. Sana bale. Ta saan mo't nga istrikto ti kumpanya pag trab-trabahwak. Nasaya at mutnukas ta. Aywan Gayyem. Adda ka di ti impaw it ni Joey a kwartakan ka. Ha? Kwa. Awan nanang. Awan. Uy, naumakon nga mauawag kan kwa na. Uray maipapan iti salon at ti anak mi. Kaslawan bibiyang na. Iso ahuston nanang. Mangtad no mangtad saan no saan. Aginggat ka ba ulak nga yaramidan iti wagas. Sa anak nga agkid daw itutulong kan kwa na. Anya. Anya nga rod ti usaram inton bigat para iti follow up ni Miko anak ko. Nag-emergency loan nak nanang iji pagtrab-trabahwak. Ngam saan ko pa'y amaala inton bigat. Iso nga inawagak ni bakla Gayyem ko. Iso pa'y lang tinagbuludak iti usaran mi kinimi ko inton bigat. Oo na yun ti ama ti anak mo. Diyak amunoan niya a klase a panagpampanunot ti addaken kwa na. Awan mo't Gayyem ni Grace ita, friend. One friend, sana sumrag ita. Aging gayntong Saturday. Asikaswan na pa'y kanuti anak na. Masakit pa lang amin aging gayta. Kasta ka di? Ay, sapay jak pa'y nakabaybayad iti utang ko kankwa na aging gaita. Ha? Masapol na ti kwarta ita. Ngam saan nakasiningir? Ay na mababain akong kankwa na. Anya kalagit din aya. Amo ni Grace ang masapol mo ti kwarta. Gapu iti inam. Insuasan na ka pa asing singiren. Kan may isa, at daing pautang ko kan na. Nasaya at nukas na. Naimbag nga ron, tada na pati ti sweldo. Ison, timpautang ko kan na. Masya na ko na ni Grace. Tayo sulang tagtrap-trabaho para itanak na. Pulos met nga wantit ita di awanan paing amati anak na. Ay, piman mat ni Grace. Nagrigat ito makder kas ama kanina. Nga bilibak met kan na. Gaputa aramidan namat amin nga urag may sa sika. Kasano pare? Panagsisildo mo tin inton bigat. Mapanta ka di jay syudad inton Domingo. Katuwa na pare. Mapanta man nagliwliwa. Ay, una. Nabayag mo tin na saan tanap na panijay sigo da papananda. Wan nga ron. Ayun gaya. Awagak man ni Marvy. Ha? Sino ang marbida ita pare? Diyan Gayyem ni Grace nga eh. Diyan naglaing nga uminom. Kan napintas mo lang. Chicks ko naman. Anya? Hindi pa lang nga magustuak tayo dyan. Gammagayyem da ngamin kini Grace ka. Gamita, mapalin siguro ang parts. Agar-aramid kamot pare. Awan tagas na pare. No armak ni Marvy. Saan kami mat ang nagkalay sa ni Grace? Iso anawaya ak parts. Hello? Sino da ito eh? Abay, saan nakadi ama ibusesan? Siyak da ito ni Joey. Ha? Ang mga nawaya ka inton bigat. Taapay? Agpasyudat kami ngamin inton bigat. Numayat ka, sumabat ka kada kami ijay sigot abar apapapanantayo iti. Anya? Di ka madanagan, tasyak ti makaamu iti amin. O sige, panunutak pa'y anaimbag ha? Agteksak inton bigat kan ka. Bye. Agyamanak, tanakaumay ka, Marvy. Amo ka din ni Grace nga imay ka ita? Saan? Saan ko nga imbaga kan ko na? Masaya no kasta. Alam nga ron, karagahan ti basom. Ta i-cheers tayo kiti. Sure.
Masapol mo ka din ti kwartam, friend? Ha? Ay, saan, friend? Ibagak tulad tanong masabol ko. Unay kan. Agyaman mo kasta. Kung naklakit din no masapol ngon. Sapay awan pa'y maibayad ko itakan ka no bilang laang. Relax, friendship. Saan ko pa masapol? Ay, pasensya kan, friend. Awan pa'y ti maibayad ko kan ka. Uy, anya akalakit din aya. Di mon panunutan ti utang mo kanyak. Bayadam tulad tano nawadwad ka. Amok mat niya agpadatang agkasapulan. Hay, iso nga aywanan tayo ti salunan tayo. Tapno saan tayo agsaksakit? Tane, salunan ti puunan. Ay, husto ka itiday tangain bagam. Ah, wan Gayyem. Kumusta matan ti anak mo? Kaasi na, medyo mayat matan. Iso na laang, tanaskan nga itultuloy na lata ti agas na. Ay, nagrigat no darikrik naon ti anak. Nang runa kat sisyak laang ti agas-gastos para kan kuana. Ha? Mas asyana kun itibagik. Ngam awan maaramidak. Gaputa pulos mat nga awan ti sustento nga ititad ni Joey kan kuana. Anya, saan ka makikigdan kada kaming agawin? Saan, friend? At dapay ngamin tinas ka na papanak. Agkuyog kay to kini Grace. Sa dino ti papanam. At ang sangit ti boyfriend mo amapan mo sa batan. Si kakit di man. Boyfriend nga ibagbagamat. At dalamapan ko gatangan a para kininanang. O sige, da kami tulatan kini Kristag kuyog. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Agyaman ha. Kasamot kada kayo. Aganad kayo iti panagawid yo. Agyamanak manin, kay may kamarvi. Awan anyaman na. Si kakit di man. Awan pa'y tinangawisam kanyak asa anak nga imay. Saan aya? Sa bagay man kidiya. Uslo kay dilay tanging bagang. Ni, awan mo tanti mainom. Agordar ka na. Aywan nga pwesto. Katala, agpili ka mat idi kayat mo kanan. At to'y ti minuda. Order ti kayat mo kanan. Siyak ti makam mo. Agyaman ako na yan. Awanan yaman na. Basta si ka, Marvin. Nako, alam niyo ba yung yung pakiramdam na parang pasan mo yung buong mundo? Mawatan ka, friend. Ha? Ay, nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Grace. Nagrigat ti biag ti kas kanyak. Nga awan ka tinulong ko, iti panagpadakkel, kan panangaywan iti anak ko. Ala, isangit mo laeng. Tapno malaganan ka. Nagrigat a talaga. Amoyo ka di sitwasyon. Nga awahan ti choice mo, no saan nga agbalin a natibkar. Gaputa saan mo't amabalin as umuko. Ha? Isu asi ka, Marvy. Numakiasawa kan tumat. Piliyam tay lalaki a responsable ha. Saan akas kini Joey. Abas taratan at tinalikudan na ti obligasyon na kas ama iti anak mi. Friend. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Iti biag dayto iti karigatan a napadasak. Ti tumakder kas inakan ama iti anak ko asyak lang. Ayun gaya man niya, birthday inton bigat. When friend, saan kan samot a makaumay? Saan at talaga, friend? Adamot ti importante apapanan ni nanang ko. Katawa ti mangaywan iti anak ko. Isu asyak manen Kasta ka di? Ayos lang, friend. Umayag tulaangan mangitulot iti makan iti balayo. O sige, urayak day ta ha. Ayun gayam, ni Marvin ngay, umay siguro day jay. When friend, nagsarita kami,
Nakuna na nga umay ka no masapa. Tapno tulungan na nga ag-prepare kadagiti lutuwek. Nasaya at nga rin no kasta. Ala, pasensya ka pailaang ha. Sa anak ka talaga makaumay. Ayos lang, friend. Anya ka lagi din aya. Ne, hala, nabartag ka matan, friend. Onyar at friendship. Adon tinainom ko, George. Adaw mawawan. Sino ya dahit na? Ang mga nutinam. Saan? Ni Joey. Anya? Joey? Ni Joey nga amati anak ni Grace? Ha? Isuwag nga ba iso? Apay ahani tinaka-phone book dita contacts mo. Wala yan, friendship. Nanyat nakita. Pangasimatasan ka nga tagtagali. Nalawag. Anya? Diya ka muna kasanok nga ibagakan ka tipod no. Mamda siguro tinakita. Oh my gosh! How come, Murphy? Nabayagan da ito eh. Namga po lang, tadyak kaya't amadadaan ti panaggagayim tayo. Iso naguli makaklatan. What? Anya? Kasta tinakita mi ti cellphone ni Marvy, friend? One friend, saan ko kuman nga ibagakan ka? Iba nga ako. Awan ti makagapo, tapno itolerate ko ti kasjengar aramidan na. Anya? Jack amo, nanyat kinan na da siya babae, tana aramid na kin katikas niya eh. Ay, una yan ni Marvy. Isumat lagayam. Nga itinapalpalabas abulan. Madlaw ko kat akas lalikliklikan nak. Ngam saan ang makakita kanyak iti diretso. Tagayam, at da relasyon da ni Joey. One friend, kat sigun kan ko na, napayag tagaya man. Anya? Ay, nag-traydor mo tan agayam. Keep calm. Kasaritam to itinasayaan. Amok ananak nakam ka, kan mas matured ka ngam iso. Traydor ka agayam. Awanan ka iti bain. Amo Marvy, nalablabas ka pa ingam ayop. Diyak lakit ti pagarupan nga aramidam kanyak ti kastoy. Tapno amom anya, Grace. Saan kumat apakabasulan no nagayat ni Joey kanya? Saan aya? Anya, kasta ti ibagam kanyak agayam mo. Nakitamat no kasano ti rigat ko iti anak mi kini Joey saan aya. Naimatangam dagiti panagsangsangit ko tunggal awan anak. Imbes nga isakit nak. Imbes nga ibagam kan kwa na. Apanunutan nakiti ti anak mi. Ngam saan mat. Tay manugot ka iti amin akayat na. Traydor ka agayam. Awan sir-sirbim sa totoo lang. Anya? Imbilang kakaskabsat ko. Amin amabalin kong amay tulong kan ka. Idi masapul mo ti tulong ko. Am kastoy Gayyem ti aramidam kanyak. Saan ak magsingsingir. Am nasakit laang tinakam ko. Sumat lagayam nga awan ti itad ni Joey kanyak asustento iti anak mi. Gaputa umdas laang apang happy-happy yu ijebar. Kan pang date yu kasta ka di? Manipod ita. Lipatan na agayam. Traydor ka! Be wise in choosing friends. Gaputa saan nga amin anasingpat iti aglawlaw mo, kat makuna agayam. Saan nga umdas ti makuna a friendship,
Wano closeness, kadagiti Traydor a Gayyem. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasat Iti Biag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.